tot mi ulanaw nu lapan ha DVC ni lunglom te in nan kut kanin tlain ha satimban street yang thong kan hlet kho mi krak chimlai tual chung thong krak chimlai Myanmar ram vice president thu pu Henry Van Thieu mando halta le hakakar lam cho mi zo felnak angai chinram kul thanglai atlong mi Myanmar ram vice president thu pu Henry Van Thieu chu satimban ru a hakha aphan e mando halta le hakha lam cho thar mi zo felnak angai tia thong kan thai mando halta le hakakar lam cho thar mi hi mengsom ruk lang asaw mi asi e pe som thum le pe li in an cho mi asi tlamtling te in lim kho a chun makoi ram than le sky ram than a foi jang deu in tlonkal kho asilai tia kan thai vice president thu chu chinram kul halta kho a alen e kho min ha jong he ton barwa na angai chupin a mando halta le hakakar a ummi dong tewal haidon mi jong cheklat nak atwa chul haidon mi chu asaw pe jini la somnga ase e pe som thum la pe khat asang akau pe som thum lang si chul hai chung a ton som ruk arit mi tluk kal khoding in an to mi asi chul hai cha a tangka chat noi thongkhat la zathum an phantia thong kan thai Myanmar ram vice president thu pu Henry Van Thieu ni arau hlan a hilam hi hon nak to kho kan izom a her achuk a chau tuk mi le anger tuk mi kha tha deu in to chan a her chu mun cheu khat a dil tlang achim nak ha lo jong fel fai deu in to a her concrete in luti luan nak jong to an her lam kau ding atan nak mun cheu kha jong arau hlan a kau kho ding in to rel a her tia bia acha an ha tia thong kan thai Myanmar ram vice president thu pu Henry Van Thieu ni hakha jang lek chang in zo fel nak angai chiram kul khulupi hakha hai thlan lai asak mi chiram kul jang lek chang in chu satimban ruk a Myanmar ram vice president thu pu Henry Van Thieu ni chaklat nak atwa tia thong kan thai hi chaklat nak atwa mi a akyang kap a tesik an ha chin kho nak ding le din ti tha te in an hu kho nak ding a bepi ngai in bia acha an ha tia kan thai hi hai thlan a sakmi zanglek syang in hi eka songa le proklang asi e chu syang sak nak cha a Myanmar ram pi thong su budget in noi thong ruk le som thum la pakhat lang di in an sakmi asi chulong silau in pi thong su phim chon nak minister Dr. Meuting chi jong ni Hakha University lu nak an sak choma mi jong chaklat nak atwa tia thong kan thai Hakha ko chung lu du a chun an rat nak khwa boi thai pi nak cha iputlong a lu kho asilai Hakha ko chung lu adu mi ni an rak itho nak khwa boi thai pi nak cha a umlong a lu nak nol pek asachang lai tia Hakha pek okjong ni satimban ruk a thong athen yankung le rakhai ram kul in chiram kul Hakha a arak tlung mi se se arak kirmi an siman a Hakha facility quarantine a nikulani khat cha shim asilai hi azul du lo min ha chu upadining in dantat an silai tia thong kan thai Myanmar ram le India ram ri khudar a palakni humhim nak an lak chang Myanmar ram le India ram ri chiram kul ri khudar a palakni humhim nak batak te in an lak i chunjan in an kha tia kan thai hi bentuk in humhim nak an lak nak chu India ram in Myanmar ram a athli in alutmi an nak halau le Myanmar ram chungjong in athli thup in an chua nak halau batak te in chaklat nak an twa COVID-19 zot nak akar leo asiban tuk in ramlang in Myanmar ram a athli thup in an lu lo nak ding a humhim nak kan lak mi asi tia ri khudar palak sakhan mu ong san lin ni achim hi chaklat nak a khwa mi le COVID-19 runbin nak phun ha jong ni an bom na i chunjan in chaklat nak an twa tia thong kan thai ram chung Thawngpang krak chimlai Myanmar ram chung hun kip quarantine cha nak mun pol a quarantine cha cha ni kulani khachu nilhaili a thum an tim tia Myanmar ram ro nak pe tu do Aung San Suu Kyi ni achim hi satimban sri a to mi Myanmar ram COVID-19 runven nak kong online in jai mai nak mun a do Aung San Suu Kyi ni achim mi asi silai chem sang thani COVID-19 zot nak shik chu nilhaili arau chun mi a chon khauti lau tia thlai nak to mi a an hu chu cha a quarantine cha chan chu nilhaili a thumding in antip nak asi quarantine cha chan ni kulani khat nilhaili a thumtim asinak chu quarantine cha nak hun a har nak tong mi zordau nak ding le acham baw mi phi khar kho deu nak ding a asi tia Myanmar ram ro nak pe tu do Aung San Suu Kyi ni achim Myanmar ram chung a leng chho kho loading in
quarantine cha nak mun thong ni leng chung a quarantine cha mi minung thong kul leng an chang chu chung a yan kung ram then quarantine cha mi atambik an si e minung thong ruk leng an si tia DVB ni tel thong ni kum kul Myanmar ram chim nak cha e mi pek som nak to atik a minung soma nak tam lau le pithong su ngan dam nak sung ni COVID-19 irun ven nak nol achwa mi zul in mi pek som nak to kho selai tia pithong su ngan dam nak sung ni September ni ruk a athan mi pek som nak to atik a mi pek som nak mun to mi chu minung pakhat le pakhat nu mai ke le or atombik peruk hlat in thut nak to ading le ngan dam nak sung ni nol chwa mi bawlo te in zul ding in rarin pek an si Myanmar ram chim nak cha e mi pek som nak to chan chu September ni riaz ding lai similam por in a thok chang e November ni ruk zan similam hai ni tiang adi lak ni som ruk chung asalai tia DVB ni atel Myanmar ram COVID-19 irun vin nak cha a chawza le pithong su ngandam nak jong ni nol chwa mi minung thongkul leng ni nol ambor tia Myanmar ram president jong ni athan nol abor mi minung thongkul leng chu dan tat an si e August thla thok in tomwang ngai tun hani batak ngai in nol chwa mi an rang than COVID-19 irun vin nak cha a nol chwa mi chu April thla thok in Myanmar ram kul le ram than kip chawza le ngandam nak jong ni nol chwa cheu ase minaw tlang ren tun tu phu chawza ren tun tu na palak le ngandam nak jong ren tun tu na ni ngandam nak cha nol chwa mi chu batak te in an ton chwa COVID-19 a chhat mi ankar chinlamang cha a pezul in nol chwa mi kan rang rilai e dan kan itatri kau lai tia Myanmar ram president zong chimphon nak nol ngai tu u zo theni achim Myanmar ram mi ni alhai in nol abor mi chu zan leng chwa lo ding tia nol chwa mi ase September ni suri chun similam pakhatiang a Myanmar ram COVID-19 zot nak a chhat mi minung thongkhat la zali la somruk la peli an si tia DVB ni atel ramleng thong krak chimlai India ram September ni ruk simlam kulali chunga COVID-19 zot nak achhat mi minung thongsom kwa leng an se hi valai chung pompi similam kulali chunga COVID-19 zot nak achhat mi atam bikram asi India ram September ni sri tiang a COVID-19 zot nak achhat mi minung thongsom kwa le zaruk la somthum leng an si chang e minung thongkhat le somruk la panga leng an chi chang India ram chu Asia ram chung a COVID-19 zot nak achhat mi antambik nak ram ase e valai chung a atambik changtu ase valai chung a COVID-19 zot nak achhat mi antambik nak ram chu America ram ase e apathum nak a Brazil ram ase chutluk in India ram COVID-19 zot nak achhat mi an kar leo a India ram ral kap wanlong ral kap tiral kap lu adu mi minung athong leng chu ral kap lu kho nak chami poi chawza ni an phitar na tia DVB ni atel DVC azau tula ngai tu nan dilak chonga lunglom nak tampi kan ngai ara lai mi September ni raja nak ni tong than tin halai